Kasyat sajar komiti jong ka ilaka no po leadership menta kasngi kashim sandon ya karai ban pensange no ekleniam syat sajar kabalarai ban perlong hak arpolai tarik nta upanai ha ulum murto hadin manakliang ka district council kalatung biang i uba wan prans im nong syai kumu sordar ka ilaka no po leadership nakaliang ka sajar komiti rangkat kileng do nah ru teliki right bakantuk ya karai nong karai right nong po right nong lengdo right nong kra right sokwai bat karai nong kerla Kila lumru dekat jingalang bat simru karai bakim kuashu ban penlong ia ketika syat sajar namar ki kanrum kanram haka baide baka kam serdar hadin baka district council kelapan skambiang uba wan prans im nong syai ubal syat suspend sipor naka jindon ka jing ujar persyai u halor ki kam senjar kadar bolweng no uba pilar stuns im nong syai naka kam serdar ku mensyukuri hangne bana kalian ka sajar komiti kala debru ban penkre penkrum bat ban khos ngubaharu iki brew bagi paiba anak kalian ka bri uhanyo trap Banwan saki ka jing ruspa ka culture, barkariti ka dustur, lengba ka lenyam syat sajar. Kabare ka jing lenyam basisin sisnam, jong ki kun ki hajar ban pan ka kerku kerdo na ublay no bunong tau. Hadin bola te shibun ki jing kerku, hakini ki snem balalit no. Haba kren syakilat patai kubor na kaliang uba lui star lengdo, chairman ka sajar komiti. Ulong bakum ka komiti lembar ki henry right, kilarai ban pasang eno umta usnam ya ka lenyam syat sajar. Kabalarai ban penlong haka arpolai trik mdau benai, namar ka jingrai jong ka district council, ban tung biang uba wan prang im nong syai, kung sordar, haka jaka jong uba pilar stun im nong syai, bakum ki hendung rai ki panpau ka jing persya, halor ketika rai ka district council. Te na kaliang jongi ka komiti ka ba la apun hi na kaliang sordar brim ba pilar im nong syai, wakting sordar, wala apun ni ke komiti bana ke komiti hawaidi bekaneka syat sojer te nakaliang jongi ke komiti kabala yodon lang na kaliang jong kilengdo bofer bat ki secretary jong kirat ki bofer ki bahap ampo ka ilakan nongpo ni la boykot no ya kaneka syat sojer kabangi larai ban pelong hau arflai terik mentau benai mats kabumut last Saturday de nomor kata kadau long ba hadin ba ngilayo ya kaneka notification kaba napo ka council kala apun biang ya u sordar barim kum sordar ubapura de lor itai dau ba nakaliang jong ni ka komiti ni la boykot no ya kaneka syat sojer kaba ngin saplong pa nakaliang jong ki raj wafer kilasim ya kawai karai kawai ke jingmut kaba ngin boykot ya kaneka syat sojer kalong ba ngipni ya ke jing persya ya ke jing le jong ka konsil ban apun no ya u sordar barim kum sordar ubapura de namar kata kadau long banakal yang jongi ngi boykot bat ngipni ya kata kajing persya kajongi kum ki nongilam raj ki bofer ki badan hapo ka ilaka nongpo bat hapo kajing itip lang jong barokhat kirat ki badan hapo ka ilaka nongpo nakaliang jong ngi ga syat sajer komiti ngi panmap ya ki pajba jong kabri nyutrep bat khamtam ki pajba jong kadong riboy kaba nakaliang jongi ngimla ban plong ya kaneka syat sajer hadin ba ka konsil kala apun ya u sordar kum sordar ba pura te ngapan map yaki bat hakaju kopor le se kidon kitu ki parlok jongi ki ba nakaliang jongi ngila ai ki ampai ya ka invitation ya ka invitees namata kanika syat sojer jongi kapan ngin sepelong ha kanika arfly trik jong bunai march te ngapan map namta jong kiru bangimla syu ban pelong ya kanika syat sojer ngila boykot no hakaju kopor halor kidau kiba nakaliang jong konsil kala apun yaw sordar uba thumai bat hadin ba wakting sordar ula apun yani kum ka komiti te den mar kata kadau long bangimla
ban pelong su ia kena kasar sajar kublis pun.